Grčije v Makedonijo, pravkar sem Velezu in zdaj se začenja nova epizoda mojega potovanja. To pomeni, da sem namenjen v Delčevo, zelo 3 dni tukaj pri prijateljih v vzhodni Makedoniji. Delčevo se nahaja ob meji Bolgarije, tako da zdaj čakam na prevoz, da gremo tja. To bo zanimiv video, kaj se bo zdaj vse v Makedoniji dogajalo, s pojma nimam, ampak gledajte, stay tuned, ne? Drugače pa Velez, tu sem bil nekoč v vojski, leta 1987 leta sedim v istem hotelu kot takrat, kot smo imeli vojaki izhod in smo šli sem in imamo taki krasen pogled na ulico, navzdol, tako da gospoda je bil Korza, tu so se ljudje sprehajali, zdaj znam, da se nišče nas sprehajam, ampak v tistih časih so se kar precej sprehajali. Tako da gledajte, fajn je, Grčija je bila fenomenalna, zmagali smo z Wolfi, ja, nora, ful dobra je bila, na koncu koncert v amfiteatru, fenomenalna. Zdaj pa gremo novim dogodivščinem naproti, zdaj grem pa, kot rečeno, proti Bolgariji, potem pa domov, na suk pa domov, ne, tako da, stay tuned, okej, bo še zanimivo, še vidimo. Glej, kdo je prišel, Dimitar, tu moraš iti okoli, dalje, Evo ga, Dimitar je prišel, evo, Maribor, šampion, to je to, ja, okej. To pa je zdaj to, kasarna Janez Sandanski, čakaj, ne Sandanski, pojma, ne da se to... Ampak tu sem jaz bil vojski včasih. Alekso Dimirski Španec. To se takrat zvalo drugče. Ampak tu sem jaz bil včasih vojski. Ja, točno, tu sem jaz bil vojski včasih. Zanimivo, ne? In to je to. Ne, lepe trenutke sem tukaj preživel, ampak vse lepše v Delčeva. To je Dimitar, ne? On takrat še ni bil rojen. Sem bil pa ful dober friend z njegovim očetom, Slobodanom. V glavnem, kak ne... Sad smo dobili rekomendacija prekomanda, da idemo v kasarni Vojstembić. Tako, ne smemo snimat, ne? Nisu ne želeli ni tada, ni sada. No, ampak kaj je pomembno, ne? Njegov oče, ne? Midva sem bila ful težka frenda v Delčevo, torej kamor se zdaj odpravljamo, on je nažalost zdaj že umrl. Stiki so še vedno ostali, ne, in tako ti je rekel Slobodan, ne, a v vojsci sem stekal druga do groba in kronično upalo snova, suvenir na stražarske dne. Tako da, ja, to je to. Gremo proti Delčevu. Pa deka si! Ajde već čovjeci. Lepa, dobro te videti, evo. Ja s tebe. Ja, super. Kako smo? Kitara je pripravljena, ne samo ena, ampak 2 kitari, ne, tako da, ja, to je to, ne. Evo, pivo, Kralji Marko, ne moreš verjeti, ne. V Makedoniji, kamorkoli greš, to na črpalke skope to ni, kao ne postoji, ne, je tako, ne. Razen nekje, ne, ampak to kje, ne. Priblaži to, ne. Gospod zdravlja da ni dava, da se gledame, gledame isto do godina, pak, i da sme pak nasmejani, i da sme naši. Tako, to je to je poanta. No, v glavnem, ne, to je Blaže. On je moj prijatelj iz leta 1988 leta. 1988 leta sem jaz bil v Karavli, Iztevnik, ne, vojski tukaj, ne. Vsaki dan smo se videla, ne, tako da vsaki dan sem naredil pravzaprav takrat prekršek. Na disko v Iztevnik. Šla smo v disko takrat v Iztevnik, ne. V glavnem žurali smo na polno, ne, te smo še bili mladi pa lepi, zdaj smo že pa še malo starejši. Kaj te klinc gleda, ne, sve eno. Naša kuća je bila zadnja u selu i kad je vojska u 1 sat
po ponoći, išli tako, kući. Ja, tako, ja. Završavali su u... Potem smo šli k njemu, ja, tja na pijačo, ne, te smo še tam bili mogoče do 2-3, te pa smo šli počasi gor proti Karavli, ne. I ujutro u 4 smo prišli na Karavle. Karavle. Ja, sad ti meni nešto kaži, imam jedno pitanje na tebe, evo, sad ti meni kaži. Što si ti, jedan događaj mi ti kaži, što si ti najviše sjećaš od 1988. kad sam ja bio ovdje? Što ti se najviše otisnilo? Najviše mi se otisnilo spomen od tebe, imam jedna kaseta. Aha, okej. 120 kaseta. Aha, 120 minuta, okej. I tu je bilo dosta dobrih stvari koji su meni posle dali put da slušam neki drugi stilov. Ozbiljno. Mislim, to sad prvi put čujem. Pa prvi put, pa zašto se snimame? Za da dojde nešto prvi put. No, ja, super. Tu je bilo i Janis Joplin. Ja, baš je bila ta muzika, pa sve u vreme Jugoslavije baš nije bilo toliko znana, mislim, to si teško došla do ove muzike, to tad nije bila interneta, tad nije bila... I bila je snimana i je čuvam. Ja čuvam, samo gdje je čuvam, znam gdje je. Znaš, okej, sve... Znam, u drugi stan mi je od tih više ne slušamo. Znači, muzičko sam te obrazovao. Tada, ono vreme, jel tako? Da, tako. No, super, a što se ja najviše sjećam od njega, ne, oziroma kad se ja najbolj spomnim od njega, ne, gle, ko smo mi dva trabila kitara, stari čovjek, ko smo mi dva zašpilala. Siva pot vodi me. Ajde, evo. Čudno našoj, smišlja smo imena. Poleg je sve više, svaki božji dan. Uvedi se najzad, to je zaražena. Zajedno smo sedeli za stan. Sedeli za stan. Sebe sam tako sam za našim stolom. Sve što imamo vredi, palo je u vodu. Opet me je žensko napravila von. Igrao sam samo epizodu. Samo epizodu. Treba da zaurlam, strčao sam dole, nisam mogao da izdržim duže. Socijalni slučaj pred vratima WC-a, rekao je 2 dinara druže, 2 dinara druže. Mala nužda 1, a velika 2, pogledom ga sasvim koliko baže. Izvinite molim, pitao sam ja, koliko košta kad unutra plaše, kad unutra plaše. Duo, Blaže, Nidi, ne? Dobri smo, Mater smo bili dobri, ali to sam mi dva tak špilala kitara, če si vi dva ne predstavljati. Jaz sem šel ob 4 popoldan iz Karavla, je bila, kot da bi rekel recimo v Mariboru, ne, vrhna postaja Pohorja, ne, tam neko gondola. V vas, to pa je bila spodnja postaja, 4-5 km smo mogli peč vas, kitara zraven, Blaž je bil tam, smo špilala kitara po 4-5 ur. Iste gitara. Ribe, evo ga, to je ta kitara, kaj si ti hec, kaj si ti normala, ha? Ja, na to kitaro sem špilala, ne, nis ne moreš reči, ja, svaka ti čas. Ne, sem špilala kitara, 3-4 ure, Slobodan bil tam. Da. Te so spili 1 piva, pa potem zadnjega še, ne, vmes pa, ne, povedala koliko jih je bilo, ne. Bilo pa jih je dosti, ne. Bilo je, da. Pol pa zjutraj, tam še preden gremo domov, ne,
čeknemo še na en zaključek. Nekaj ste izbavali v kući. Pa ribe smo lovili. Za sve oružje, razumiješ? Za sve oružje, puna kuća oružje. Kasarna. Kasarna. Stvarno. To ne je bilo normalno. Razpuščena banda, ne? Ne je bilo normalno, stvarno. Ni bilo normalno, ne? Ampak gledaj, fajn smo se imeli, to je bilo super, ne? In od takrat dalje, to je pa najbolj bistveno, ne? Tu smo še vedno frendi, še vedno se poznamo, še vedno smo v stikih, ne? Tako da, friends will be friends. Ok. That's it for the now, ne? Zdaj za ta kratek intervju, zdaj pa idemo dalje. Idemo dalje. V Delčevo, ne? Dva dni tukaj v Makedoniji video zaključujem pri lokaciji, kjer smo najbolj žurali. To je bila trgovina, prodavnica, kako se že to pove. V glavnem, vse je tukaj še vedno isto, absolutno isto, kot je bilo 1980 leta. Čas je ustavil, tako da gremo malo pogledati. Če se bo to kaj videla, ampak to je še vedno vse isto. Edino ta miza je tukaj na novo, včasih je bila tu zelena miza, ampak ona televizija še vedno ista, tako da. Zdaj pa gremo malo v iste v njih, včasih je koliko ljudi, 300 ljudi živelo tam. Ali to je bilo nekaj, da. To je bilo nekaj. Ja, i tako smo Marija. Da se broje naprej. Še en prijatelj, ne? Da, iz Sevnika. Iz Stevnik, dobri bivši prijatelji. Tako? Kad smo došli kad iz smo Karavle, bili iz pa Karavle, smo boj piva si. pili, ne? Da. Kralji Marko, tako da ja, gledajte, Da. to so bile žurke fenomenalne. Super, da. Svirali kitaro in odlično smo se imali. V glavnem fajn je bilo takrat v tistih časih, vas je obtičala tudi v tistih časih, ne, pa meni ni se nič spremenila. Edino kakšne cigle dol pada mogoče, ne, pač mladina je zapustila tukaj to vas, kar je škoda, ampak se počasi tudi dogajajo neki drugi projekti, ne, in kmalu bo tudi ta vas poživela. Sicer je pa vse popolnoma isto, kot je bilo takrat. Tako da, ja, gledajte, kaj se dogaja z drugimi projekti, bomo več povedali v naslednjem videu. Zaenkrat pa hvala lepa, ker ste bili z mano in vidimo se torej kmalu tukaj zgoraj. Na vrhu tega brega se je nahajala Karavla, to pomeni pač, prej smo od one gostilne, kot sem rekel, ne, pač šli peški, ne, torej dol in potem smo šli peški nazaj gor, ne, tako da to je trajalo 1 uro hoje, 5 km, 4 km v breg, in zanimiva izkušnja, zelo zanimiva izkušnja in pa predvsem zelo čudoviti ljudje, kar je pa tudi seveda najbolj pomembno, ne, torej iz tega kraja. Tako da, še enkrat hvala, ker ste bili z mano v tem videu in vidimo se torej v naslednjem videu.